Dobrodošli dragi moji na kanal Šerpice. Danas ćemo da pripremimo veoma zdravo i ukusno jelo od ribe. Za ovaj recept možete da iskoristite bilo koju ribu. Ja ću ovaj put napraviti od oslića. Potrebno ga je oko 900 do 1 kg. Potom od povrća komadić celera, malo i celerovog lišća, jedna veća glavica crnog luka, 4 manje šargarepe, jedna tikvica, jedna velika paprika roga, obična žuta paprika, mada možete iskoristiti papriku koju vi imate. Također, znači, od povrća stavljajte ono što vi volite. Tu može da dođe i zelena boranija koja će savršeno da se slaže i u bojama, a i u ukusu. 3 do 4 komada paradajza, on će savršeno da da ukus ovom jelu. I također beli luk koji je neizostavni sastojak u ovom receptu. Njega ćemo dodati 4 čena. Jelo ćemo preliti maslinovim uljem, ali možete da koristite i obično suncokretovo. Potom začini, biber, sitna paprika, so. Ja koristim himalajsku soju, ona je dosta zdravija. Ovaj recept možete da dodate 3 do 4 manja krompira ili možete posebno da obarite krompir pa da prelijete nekom marinadom i da poslužite uz ribu. I naravno sve ćemo da prelijemo sa nekoliko kapi limuna. Ribu izvadite iz zamrzivača da se ona odmrzne, dobro je procedite od vode i prosušite krpom ili salvetom. Možete isteći na manje delove ili ovako po dužini. Ribu ću da posolim. Možete da koristite i suviš začin od povrća, ali verujte mi, ovaj recept je sam po sebi jako ukusan i nema potrebe za puno začina. Oguljeno povrće je potrebno oprati pod mlazom vode. Iseckat ćemo prvo luk crni. I njega prvog staviti u tepsiju ili vatrostalnu posudu. Staviti malo ulja maslinovog. Luk ide prvo u vrelu redu na 220 stepeni. Meni je tako mnogo lepše da prvo luk malo propržim, pa onda dodam povrće i ribu. A vi naravno, ako nemate puno vremena, slobodno stavite svo povrće zajedno sa lukom odmah. U uprženi luk dodajemo povrće. Posolimo sa 2 kašičice soli i 2 kašičice sitne crvene paprike. Prelijemo sa 5 kašika maslinovog ulja. Dodamo i vrlo malo mlevenog bibera. Dodajte 2 decilitra vode. Ubacite lišće i prekrijte folijom. Stavite u rernu da se peče nekih 20 minuta, pa dodajte ribu. Povrće se ukrčkalo i mogu vam reći da predivno miriše. Nacedit ćemo sada tu malo i limuna od gore. Ponovo prekriti folijom i sa folijom peći jedno 15 minuta, pa otkriti foliju da bi se riba lijepo zapekla i dobila koricu okolo. Sada ćemo da skinemo i još ovako na 10 minuta i riba je gotova. I naš riblji specijalitet iz rerne sa povrćem je upravo gotov. Pogledajte koliko je to sve sočno i mekano. Povrće se divno udinstalo, također i riba. A pogledajte koliko ima finog ovog soka, tako da uživat ćete u ovom receptu svakodnevno, pogotovo kada su dani posta. Idealan je recept za one koji poste. Očekujem vaše utiske što pre i naravno vidimo se već u sredu u školi kuvanja kada pravimo opet nešto zanimljivo i dobro i ukusno.